خانیک لدونتسک لروشهلات اوکراینایا کنو کدبن کنترول روسیا دا ویران بو پشتی کو باجه راستی تو بارانکا بهز بوی. Это не объяснить. Tu neşê şirove bikî, tenê ew kesê divê rewşê de derbas bûye tê digehet. Me berînoke çar caran ev ceribandiye. Li havînê dest pê kir. Berînoke xwendingehek rastîhêrişê hatibû û yê kedî li vir li nêzik caddeya Vetûtîna. Yasiyê jî li firûjgehekê bû. Ma ez ê çi bêjim? Tiştek nîne bû gotinê. اوش 2014 وره دونتسک دبن کنترولا جداخوازن دایین که روسیا پشگیریوان دکد و اوکراین عوام به تو باران کرن و آرمانش کرنا به نسازی سیویل تاون بار دکد. Чтобы люди хоть немножко жили спокойно. خلق بتنê pêtivî bi bêhvedanê ye, em hemî pêtivî bi tenahiyê ne. Me tiştek dî nevêt, ne dewlemendî ne jî şehiyan. Me tinê divêt em serê xwe bi aramî danîn û bi silametî rabîn, ne ku em hişyar bîn û rastî van hemî teqînan bibîn. لئیلونا 2022 موسکو دونتسک و سه هرمندی وکی بشک جو روسیا را گهاندن پشتی انجام دانا ریفراندومه که کجلای حکومت کیو و روش آوایی و بنروا و بزوری تدیدن. هاتین مای دنگ امریکا، واشنطن.